Twongeye kubasuhuza abakunzi bacu ba Scott TV Show, turasuje aho muhereye mwese, twifuriza ibihe byiza ndetse n'amahoro aturuka ku Mana. Twizera ko mumeze neza, twebwe turashima Imana. Rero twayikaze mu mwanya wacu makuru uyu munsi ni tariki 30 z'ukwezi n'ubundi kwa 12 2025, aho nundi turi gusatira kurangiza umwaka ndetse twinjira mu wundi mwaka wa 2026. Rero ikaze makuru yacu twabateguriye y'uyu munsi yo kuwa kabiri mu gace k'amakobora kari muri territoire ya Fizi mu ntara ya Kivu y'Amajepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Haravugwa imirwano ikaze ihuza ihuriro n'ubundi rya Alliance Fleuve Congo cyangwa AFC 23 n'ingabo za leta ya Kinshasa FARDC zifatikanyije n'ubundi n'abambari bazo barimo umutwa FDLR n'ingabo z'u Burundi n'imitwe yitwaje intwaro y'abazarendo. Amakuru aturuka muri ako gace yemeza ko iyi mirwano itangiye mu gitondo cyo ku rundi wa kabiri, ikaba iri kubera mu misozi ihanamiye umujyi wa Makobora, ahafite akamaro kanini ku bya gisirikare cyangwa mu bya gisirikare no mu by'umutekano bitewe n'imiterere yaho y'ikirere n'ubutaka. Nubwo hari amakuru amwe avuga ko AFC 23 yaba yongeye gufata burundu n'ubundi umujyi wa Makobora, amasoko ya n'undi agenda avuga hirya no hino yemeza ko abarwanyi ba AFC 23 bageze muri uwo mujyi wa Makobora, bahageze mu mujyi wa Makobora ahari ejo hashize ahagana saa 11 z'umugoroba, ariko nyuma bakaza kuvamo bagafata imyanya n'undi ikomeye ku misozi yunamiye. Iyo myanya niyo yabaye ishingiro y'imirwano yongeye n'undi kubura mu gitondo cy'uyu wa kabiri. Aya makuru akomeza avuga ko AFC 23 iri kwirukana bikomeye FARDC n'abambari bayo ku buryo mu duce twa Rusambo, Abeka n'ahandi hafi yaho ingabo za leta zamaze kuhava zerekeza n'undi mu muhanda ugana mu mujyi wa Baraka mu rwego rwo gushaka uko zakiza amagara yabo cyangwa yazo. Ahandi FARDC yagaragaje ko cyangwa yagaragaye iri guhunga iri mu gace ka Swima. Gusa makuru avuga ko kugeza ubu AFC 23 itaragera muri ako gace, nubwo umutekano waho ukomeje kuba muke cyane kandi bitewe n'ubundi uteye n'impungenge. Imirwano yongeye n'ubundi guteza ingaruka zikomeye ku baturage, aho benshi bari guhunga ari benshi berekeza mu mujyi wa Uvira, abandi baja Baraka ndetse n'ahandi hafatwa nk'ahari umutekano mukeya ugereranije n'aho imirwano iri kubera. Abaturage bahunze bavuga ko bafite impungenge z'uko imirwano ishobora gukomeza gufata indi ntera igakwira no mu bindi bice bya Kivu y'Amajepfo. Ni mu gihe imirwano ikomeje n'ubundi Makobora n'imisozi yikikije bikomeje kuba ahantu h'ingenzi n'undi hanzwe amaso n'abasesenguzi b'umutekano, kuko icyerekezo cy'iyi ntambara gishobora kugira ingaruka zikomeye ku mutekano w'akarere kose no mu mibereho ya rusange y'abaturage, dore ko abanzi bakomeje guhunga hirya no hino, benshi berekeza za Kalemi, abandi bakomeje guhunga baja mu Burundi, abaturage bakomeje guhunga berekeza muri Uvira. Urumva agace ka Baraka ka Makobora M23 yamaze kukageramo ndetse bakaba batambutse Makobora berekeza za Swima. Bavuze ko Swima nayo bari bayikandage nubwo batayigeramo yose, ariko Swima nayo bayigezemo. Urumva ko umwanzi ashobora kuhinjira isaha ariyo yose. Zakatanyama cyangwa FARDC ngo bari guhunga bikomeye cyane, aho n'ubundi bakomeje guhunga za Makobora, Swima nazo kwa Mboko, bagana mu bindi bice bitandukanye. Imirwano n'ubundi ya Axe ya n'ubundi ya Kigongo niho imirwano yabereye, ariko turashima niko ikomeje gutiza amadubu imbaraga zo kugira ngo n'undi umwanzi akomeze ahunge. Ndetse tubabwire ko ubu imisozi yunamiye Uvira irimo amadubu n'intare za Sarambwe, ndetse za ndege zakomezaga n'ubundi kugaragara arizo zikomeza guhungabanya umutekano w'abaturage. Ubu ngubu akazo kashobotse, bamaze guhirika 5, bahiritse harejo 3, mugoro bahirika 2. Urumva ko drone zigera muri 5 z'umwanzi bamaze kuzishira hasi, bakaba barazitwitse, bakaba barazirashe. Drone z'abakroshare ubu ngubu zamaze kunetralizwa. Intare za Sarambwe amaboko hejuru, turabakubitiye amashi kuko umuti umaze kuboneka hirya no hino, ndetse n'ibikoresho
bikomeye byo kurasa ibi bikomeje guhungabanya umutekano w'abaturage arizo za drone na za Sukhoi. Twabwiye ko intambara imaze kugera kwa Swima Makobora bahatambutse, ubu ngubu niho bari kugana. Ahari ejo n'ubundi umugabo mukuru ariwe F23 ariwe n'undi Sultan Makenga yafashe ijambo avuga ko ubu ngubu gahunda yo kubohora Kongo aribwo igitangira, cyangwa intambara yo kubohora Kongo aribwo igitangira, kandi 2026 izarangira abaturage bose hirya no hino babonye amahoro. Mu gace ka Makobora kari muri territoire n'undi ya Fizi ni mu ntara y'Amajyepfo muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu niho imirwano iri kwerekeza, ndetse abaturage bakaba bavuga ko mu minsi iri imbere Kalemi nayo ishobora gufatwa isaha iyo ari yo yose. Kalemi nayo bivuga ko ishobora gufatwa isaha ari yo yose, kuko niho ubundi rugamba ruri kwerekeza, kandi Baraka bashaka kuyigeramo nta rusasu yinjiyemo, dore ko abaturage bakomeje guhunga abamayimayi, aba bose bakomeje guhunga, hasigaye mu FARDC dukeya, ndetse n'abandi bari mu bibogobogo n'abandi kwizero, ariko aho hose abarwanyi ubu ngubu bareshi bari kumeza guhunga, nta mwanzi ugusigaye mwinshi cyane muri kara gace. Umugaba mukuru w'abarwanyi b'ihuriro F23 rirwanya ubutegetsi bwa Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo, General Sultan Makenga, yatangaje ko urugamba rwo kubohora igihugu rwinjiye mu ciciro gishya. Ashimangira ko intambara aribwo igitangira, cyangwa aribwo itangiye. Ibi yabivugiye mu nama isoza umwaka yahurije hamwe abanyamuryango ba F23 n'abayobozi bakuru b'ihuriro yabereye mu mujyi wa Goma tariki 29 z'ukwa 12 2025. Iyo nama yari igamije gusuzuma urugendo rw'ihuriro no gushimangira icyerekezo cyarwo n'undi mu bihe biri imbere. Ijambo rye, General Makenga yasabye abanyamuryango bose kudateshuka ku ntego, abibutsa ko urugamba rutararangira nk'uko bamwe bashobora kubitekereza. Yagize ati intambara iracyakomeje, abumva ko intambara yarangiye baribeshya. Intambara nibwo itangiye, umuntu wese aho ari yumve ko ari mu ntambara, waba uri mu biro cyangwa ahandi hose wumve ko aho uri ari indaki urimo. Kubohora abaturage bisaba kwitanga, kandi ubwitange buza mbere ya byose. Yakomeje ashimangira ko gutsinda bisaba gukomera ku murongo w'ihuriro, kureba imbere aho kujarajara, no gusobanurira abanyekongo impamvu n'intego z'urugamba. Ati ndasaba abanyamuryango bose aho bari hose kwigisha abaturage no kubafasha gusobanukirwa impamvu impinduka zikenewe. Kugeza ubu ngubu abarwanyi ba F23 bagenzura ibice byinshi byo mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, birimo imijyi ikomeye nka Goma na Bukavu, aho bavuga ko bashizeho inzego zigamije umutekano n'imiyoborere. Ku rundi ruhande, umuyobozi mukuru wa F23 Kone Nanga yatangaje ko abanyekongo bose, yaba abatuye Matadi, Lubumbashi, Kinshasa, Mbandaka, Kananga, Kisangani n'ahandi, bakeneye impinduka zifatika, kandi ko iri huriro ribona ko ari ryo mizero yabo. Nanga yasobanuye ko F23 iharanira ubumwe bw'abanyekongo bose, amahoro arambye n'umutekano usesuye. Ashimangira ko abanyekongo baba mu mahanga ndetse n'abatuye mu bice bitaragerwamo n'iri huriro bakwiriye kumva ko impinduka ziharanirwa zigamije inyungu z'igihugu cyose. Ngaye nguko amakuru n'ubundi akomeje kuvuga ko bose abayobozi ba F23 bakomeje kuvuga ko intambara ikomeje, kandi bazabohora abaturage bose hirya no hino, bagomba kugerwaho kandi bakagira bakabona amahoro. Mu majyaruguru y'u Burundi rero, mu majyaruguru y'u Burundi cyane cyane muri komine ya Kirundo ihana imbibi n'u Rwanda, mu ntara ya Butanyerera, ikibazo cy'umutekano gikomeje gutera impungenge zikomeye mu baturage no mu miryango iharanira uburenganzira bwa muntu mu bice bitandukanye bikikije ikiyaga cya Kohoha n'uruzi rwa Kanyaru. Ubuyobozi bwafashe icyemezo cyo gushiraho amarondo y'ijoro muri urwo rwego, nk'uko bubivuga, gukumira ibyago by'umutekano. Icyakora iki cyemezo cyateje impaka zikomeye
ku ngaruka kigira ku mibereho y'abaturage, ku bukungu bw'ingo no kubahiriza amahame ishingiro y'uburenganzira bwa muntu. Nk'uko bitangazwa n'abaturage baganiriye n'itangazamakuru, aya marondo ayoborwa n'inzego z'umutekano zifatanyije n'abagize imbonerakure, umutwe w'ihuriro w'ishaka CNDD-FDD riri ku butegetsi. Imbonerakure zivugwa nk'izifitiye uruhare runini mu gukusanya abaturage, by'umwihariko abagabo bose bo muri utwo duce, hatitawe ko imyaka yabo cyangwa ku buzima bafite cyangwa ku mirimo ibatunze. Izo bikorwa byose gukusanya abaturage bikorwa buri mugoroba guhera saa 12 z'umugoroba kugeza saa 12 za mu gitondo, cyane cyane mu misozi ya Mugendo, Gaturanda na Kigina muri zone ya Ntenga. Umwe mu baturage yagize ati umugabo wese uri munsi y'imyaka 60 ategetswe kujya mu marondo, ntawemerewe kubivamo. Uruva umutekano hirya no hino mu Burundi ntibyifashe neza kubera impungenge z'umutekano hagati y'u Rwanda n'u Burundi. Byose abatogekoje kuraramika hirya no hino. Reka tuzamuke imisozi miremire y'Umurenge. Harejo isoko yararemye y'akazi rimwe yaremwe n'abaturage benshi cyane ku bwinshi, aho bishimiye abaturage kubo barabonye ibikoresho byinshi byo mu nzu, ibiribwa, amasukari n'ibindi bitandukanye. Bakaba bavuga ko bishimiye intambwe ndetse n'umutekano, bakaba bashimiye FC23 twirwaneho ku mutekano ikomeje kubagirira, kandi bakaba babasabira umugisha ku Mana, ndetse bakaba bavuga ko bagomba gutera n'intambwe bagafungura n'andi masoko yari yarafunzwe nka Kane ndetse n'iposho ryo kwantaberwa. Aho hose bakavuga ati mudufungure n'amasoko, kandi abari Uvira bazamuke bacuruze, abari mu Minembwe bazamuke bagurishe ndetse baze bakurangura. Rero abaturage bakaba bameze neza muri rusange, amasoko abameze neza, abazamuka barazamuka Uvira bakarenga mu Mitamba nta kibazo. Gusa ubu hari imvura nyinshi cyane hirya no hino muri misozi, ariko nta kibuza abaturage barazamuka kandi mu mahoro. Iriya misozi yose ari iriya mihana yose igize Bijombo baratekanye, bameze neza, bararyama bagasinzira, baracuruza, barahinga, barorora. Izo zose tubikesha intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Aho hose abaturage bose babanye neza kugeza ngubu, ari abafurere bari mu Bijombo, ari muri Uvira bakazamuka. Ubu zose abaturage batangiye kugenderana hirya no hino. Muco hagati amadubu ahagaze neza, za Bijabo aho hose ubu umutekano uhagaze neza. Minembwe abaturage babyutse bameze neza muri rusange, nta kibazo gihari. Bakomeje imirimo yabo nk'isanzwe, ari abahinga ngubu abahinga baja kure kubera nta kibazo ca drone kimaze iminsi kigaruka, kuko za drone zimaze iminsi zaragize ubwoba ko zishobora kuraswa ndetse na za Sukoyi. Ubwo abaturage Minembwe iriya mihana yose igize Minembwe bameze neza muri rusange, nta kibazo bafite cya hirya no hino. Abanyeshuri bariga ndetse ngubu biteguye bonane, ibintu bimeze neza, bari kwitegura kubaga inka ndetse bishimira hamwe, bashima Imana ko yabarinze umwaka ukaburangiye bafite amahoro. Imyaka yose bamaze badafite amahoro bazawumbira muri uyu mwaka, bashime bagira amashimwe menshi cyane yo gushimira Imana ko yakomeje kubarinda. Rero mu Minembwe yose abaturage bameze neza. Rugezi naho nuko amadubu hagaze neza, ari gusa kuko abaturage bameze neza. Mikenke naho nuko amasoko aragenda neza, isoko ya Gatanu, isoko n'undi yahari ya Mikenke imeze neza, n'undi isoko ya Gipopu bimeze neza. Abaturage bararema bose, amoko yose ubu ngubu amaze gutinyuka abararema, kandi ababembe n'abafure n'abanyintu bose baragira Minembwe nta kibazo gihari. Rero ubu ngubu ibintu byifashe neza, umutekano ni wose, ushaka yazamuka, inzira yarabonetse. Abantu bagende baje gushaka imirimo muri ruguru, abantu bazamuke bagende baje guhindura igihugu kibi, igihugu shasha bagisane. Ibi ngubu nkuko Mahoro PC yashizeho cyo bita Sanamurenge, ubu ngubu hasigaye gusa gusana Murenge hagasubira nkuko byari bimaze, ndetse igatera imbere, kandi nta wundi uzateza imbere ni twebwe abaturage twenyine. Reka tubashimire mwemwe kumuje kubana natwe umunsi wowe utakora subscribe kuri Kurikira TV show, turagusanga ngende uyikore kugira ngo n'umuntu uzazobona ibiganiro byacu kugihe. Mukomeze munogegwe n'ibihe byiza byo mwaka mushya wa bonane. Mwarakoze mugihe.